Pagandit ke India Best Dancer Season 4 ya ki pajba ki baju sngau tenat ban pej ya ke show jong ke India Best Dancer Season 4 ngap dia ayu ke India Best Dancer Season 4 hakine ke tieu baladep host jong ka ujai bhanusali uladep pepna ya ka finale kan de satang artieu bat ke India Best Dancer Season 4 kala eliminate ru ya uwe contestant utadi Arjun haden bala syabe Arjun ne satang hindrengut ki contestant ha ke India Best Dancer Season 4 bat la pemenaru ya ka final le kan de satang atiyeu henroi hakane ka episode pathamai pat kinong penyat ka India Best Dancer Season 4 kila wan ra biang ya ka jingkela sajisen ka IBD kila penggendit ya upai ba da ka ba wan ra biang ya Aditya hakato ka sengi sajan Aditya ula dep cha eliminate haki episode baladem hakajaka banne satang sangut ki final le ka India Best Dancer Season 4 kala pempoi biang sa nyungut Om tangkum ta hak episode bapan i henin kamit jong ka sengi Sunday ka India Best Dancer Season 4 kala pengedit biang sajisen ya ki pajban ki baju sengu tenat pan pej ya ka India Best Dancer Season 4 da ka bawan ra biang sa uwe u contestant uta de u dip dia juti na kan rengut sa ka nyungut khado mentala poi prangut biang ki contestant po jong ke India Best Dancer Season 4 kulma khlek ki pajba ba khmi lenti lano ka finale ke India Best Dancer Season 4 kan wan tip na ka ga daw ka India Best Dancer Season 4 ka le kumni omla ban modursu ka finale ada pemena kita fight finale contestant rule ada pemena ndre mentapat wanra biang pendap rangut kuno perlok pi ong halor kani ka jingmut ka ba challenge ke India Best Dancer Season 4 ba ka le kumni